2024. Fua iai masalo po le fix fu paseng o materials ia fa fa sa med bluebird. Awal ke le mele ese med bluebird io le concrete. Le ready mix le sa le apia concrete products male ma ulia construction. Otherwise on most of the building all service ale al bluebird le sa mai ke o mal. Our capacity le ingil fale around about 250. I mele ingi form mo i. Sa fau le fale ngi. Ai si le ma fo le view le i. Sa ye ko kongo fo le il ma fo fau fa ina. Le ka kongo fale. Ya male view la le ku mo le ma. Ya male oso mo le la. Ya male ngoko le la. Ya, me umaya sa makamaka ya fa ni project. Ya ma fo le ya the environment le ya si fo ya ko umai le apa lang me mak. Ka fo le ya fo. You fit in ngai le ko me le ma ko pe ya ni. Fa ya so nothing is impossible, you know. Fa ka ya so se me ya. Mo fo ma ngai mak. You are watching Building and Beyond with Bluebird, proudly sponsored by Shera. Aunga o le fuluma sani. Ia e malama masilafia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se whaamaia a fiaia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi whaavaitaimi. O aunga mafōringa vaai e awhiai le mauarunga le fiva, matutu le tale, tinga le ulu, tinga maso onga o pona ivi, ngangase mapepe le tino, tinga le whaai, matafe le isu. Pe tu so le lua vai aso pe sili atu e mawhaio na tale le tangata wa awhia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu, e peio fale whainga luenga, a onga maketi mawhale o loa. A whaiwo e tinga ina, vave va aise fo mai, pe vala au le ono o po le valu se lau, ono fafa o. How familiar are you with the United Nations and its accomplishments over the last 8 decades? Our theme, UN 80. Virtual Trivia. Every Tuesday at 8 p.m. I've been a farmer for about 2 to 3 years now and still quite young. My family and I invested into agriculture and cattle farming because we saw the importance of food security and sustainability. However, one of the main reasons why I took up farming was to provide financially for my family and also to ensure a steady supply of food. Farming is very difficult and challenging at times because we invest money, time, and effort into growing and maintaining our crops. Whether it may be in the hot sun or the pouring rain, the cold mornings and the tiring evenings, we farmers make the effort to attend to our crops
to ensure that they are growing well and secure until harvest. But times have changed and farming, was not like before. There are many associated risks such as damage to yields from pests, roaming cows trampling all over the crops, wild pigs destroying the plantation, changing weather patterns, and thieves stealing taro. It's always disheartening for a farmer to see their hard work, time, and effort, as well as investments lost because of these risks. That's why I'm excited to share with you an opportunity that can not only transform the way we cultivate our land, but also a way where we can secure our future. You've all heard of the saying, you reap what you sow, but what if I told you sowing just a little bit extra into the Unit Trust of Samoa, you can harvest more than just crops. The Unit Trust of Samoa is not just another financial institution, it's a bridge between our aspirations and financial growth. The Unit Trust of Samoa offers a way to grow your wealth alongside your crops and your income. The returns from these investments could help fund farm expansion, improve equipment, or educate our children for a brighter future. Don't worry if you're not a financial expert. Neither am I. The Unit Trust of Samoa is managed by professionals who understand the nuances of investing. They're here to make your money work for you, leaving you with the time and energy to focus on what you do best, working hard to support your family. As your investments grow, so does the potential for returns. UTOS shares these returns with you in the form of dividend. If you're not convinced, it's worth noting UTOS's journey of success since its establishment. UTOS has navigated economic shifts, upheld its commitment to investors, and grown steadily over the years. With our current positive economic growth projections in Samoa, UTOS is positioned to be a partner in our collective progress. So how do they do it? Well, let me explain in 5 simple steps. The first step is the investment funds. When you invest money into UTOS, you, alongside with other members and unit holders of UTOS, form a pool of funds. The second step is where UTOS gets involved. UTOS has a team of financial experts who carefully research, manage these pools of funds, especially looking into the different types of investments to help your money grow over time. The next step is where UTOS diversifies your investments. It's kind of like not putting all your eggs into one basket. Instead of putting all your money in one place, UTOS looks at a variety of different investments to spread your money across it. Based on their prospectus, the money is spread across different types of investments. This diversification helps reduce the risk, just like planting different types of crops on your farm. Next step is growth and returns. As the investment grows, the value of the fund increases. The growth is a result of successful investment decisions made by the UTOS team. Over time, these investments generate profits. These profits are kind of like the harvest from your farm. UTOS then distributes a portion of these profits as dividends to you and the other investors. Dividends are your share for your investment. At this point, you have 2 options. You can either reinvest your returns back into buying more shares, or you can enjoy the fruits of your investment. But remember, investing involves risks, such as poor performance from companies UTOS has invested in, early withdrawal, and other factors. That's why it's important to understand your investment goals, risk tolerance, and do your own research before making any important decision. I believe that UTOS is the best investment for me as a farmer, and in my opinion, the key to success in investing with UTOS, consistently buying more units and letting your investment grow over time, will reap great benefits for you and your investment. UTOS is for everyone. Whether you're an individual, a group of people, a large company, or a small business owner, even if you have a large amount of money or even a small amount, or if you live local or live overseas, you can be a part of this financial growth by joining UTOS. So if you want to make smarter investments today, join the UTOS community and plant seeds of prosperity for you and your family. Don't wait for tomorrow. Seize the opportunity today. Contact UTOS on phone number 26949 or 29916 or email them at info@utos.ws. The Unit Trust of Samoa. Smart investments for a better future. I am a customer I am a customer of Samoa Water Authority.
of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay. So much for water. Until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are paying for the water you are using. I was paying 305 tala for my neglect in fixing leaks around my home. I have since fixed these leaks and now paying only for the water use, saving money that I can spend on my family. Fix the leakages for generations to come. Water is life. O le whiwa pona iwi, o se whaamai e pipisi le ua namu. O se whaamai e mwhai o na puipui, pe a whaatino puipuinga nei, wha o ngā kulimi o o spray whapitua, e ua le tino e te e ai le ua le namu. Wha o ngā ta i namu e mo moe mamalo lo ai. Sa o file whea no foanga I tele ai namu, e peo no foanga I tele ai vai toa, la pisi, ma mea whaitino no lofo, ma whanwhana wai namu. Whaapipi screen wire I whaamalama, ma whaitatoa. Sa o fia le sa o atu e namu, ma isi ini seti whaalafu wau te tonu o le whale. Whai ofu tala whea ngai, e pui ai le tino, mai le ulu le namu. Nofo le lei I le whale, pe a whai ua mautinoa, wa a fia I le whiwa pona iwi, e whaititia ai le so ona pipisi, o le whaamai I isi tangata. E sili le puipuia, na ilo le tautonga fitia. Puipui oe, puipui lau ainga, alofa ia Samoa. Whautuanga mai mtanga wenga, soifua malolo inga. Lunga o lau TV5 I le porkalame ua whaingoina 5 Star Sunrise Samoa e te maua I le ata e te maua fo I le fia awa ne emisia tau leono I le taiao anga I le iwa I le taiao I lunga o lau TV5 I vai yaso taitas O te whaatalofa le tātou turu nei tai au fau malei fua mai e whanunga le lei e le lofa maleanga le lei o le atua e peo nei e taitaina mai lo tau soifua ia me se whau sa mātou wala le mwhai eo le tātou toi wheiloai ia I lunga o pēu ngaru le e te walatu le tau tua male o nanga ia ala wala ata ia o le TV5 e peo nei le nei tai au whaatalofa mau folo whatu ia malo le soifua manuia malo le onusai malo le tau atai ia manatu o le ua ala usu le to tele le tulu o lisi fo I la to o le mafuta mai te tonu o le whainga luenga ia o lisi fo I o le ele ima le fato a manama ia awa pela na ia wa inga ia le au le poma skulati ia la to la vai o le au nanga ia e au la vai le po ia fa pe fo la e mala matu le tai au ia e sui de sifi ia o le usu mai le tangata le sai ele fa mo nga fa pe na ona sui na le sifi ia no winga le la fa wa wa pe lava ia ai o le nga fa tai le tua ia fa no tatou to ia lia le tai au la so fa popo le soifua ma le ola a o wina I foi tutu ma vala a wina e pe ona ia o le tatou tru fa talo fa ia mau folofa ia le ngata I Samoa nei ia so se tafa so se vai ngolo le rangi o lo e mafuta ma e mau mai ai ia le tatou o nanga ia I le ni foi tao ia ma so tatou programe fa nga solo ia e pe ona ia nei tao ia I le tulanga foi le o le alo so le tru ia Manatu o le fa Manatu lava le programe I tao uma tau tu na sa malu o le tao ia te do fo yo le wa pa o le nga sese ia o lo fai malo lo nga te mama tina ia mala mane le tai au ia ua malei fu mai le te mama tina
ia e pupunga mai loa mare kokoesi, vela mare kokoesi sau oi mare, ia pole alava, pole vaisalo, nei vaenga whapena e fia i nei o tātou, ta mama tina mātua, ia pole ipu koko foi, ia masinga toast, foi leo le tae au, ia ua mānei le nae, a matai le tae au, ia i nei o tātou ta mama tina mātua, whatalo whatuai, ia i nei ta mama tina mātua, o lo mafuta mamai mo mai lunga le tātou porkalame, ia i te tonu o mauta malawa, ia i la tau ia o lo, la tau poina le fala, ia maula le ulai tapo, ia le alo whaivo le atunu, i tiuta mga aruenga, ia o le nei foi tae au, le vaenga tonu alea, le ke usur kai au. Arua kua, oi kikia e la vera ta vale le tai au. Kikia e la vera kai au ka wana. Ai koe kua mai fai mai. So, pauari so roka i kai laki ari. Ia, paina whapeat, ia ele se laki. Ia, wae, ole mea monu. Ia, ole te alu te whai ngalwenga. O la ia i la tau, o la i te talo mtalo sia. Ia, tiu te mga ngalwenga, tau a voi lana. Ai manawa. E te tau lava na e watu. A visa uwha malo le tapo inga. Ia wai te mwharele pe ia vere pe le sa voi le ko kongo le whare ngalwenga. Aru akura la ia lea lau wala au fia i fore tapo inga. Wā, manava. Kua malo le whaingole i. Ia ai ole angangan na tātou pokalame le nei tai au. Ia tai wha manatu pei lava ole anganga lava le tātou pokalame i tai au uma. Ole nau ta inga. Te ina ia e maua le fia a matai au tiu te mga alwenga. Pole a lava le ngā alwenga ole nei tenga lue ai. Ia ole nau ta inga lava. Ia ina ia whapena ona maua le fia. Awa e maua le fia e ole me mau tinoa. E umale nei aso o lai te whi ngā alwenga fia. Umale nei aso. O la e wha au tiu te mga alwenga. Nau na wha manatu nei tau wha peo le whatua e maua mai le tātou porkalame. Ia, o sau wha tālo wha nei tau, omi mai lau comments. Whena nai te mafuta mai ai, whea po ire nai te mai mō mai ai. Ia, mori atu se wha tālo wha iai la tau alo mafuta mai tono New Zealand. Ia, tono Australia, Amerika. Whea la whau se tawhar ke rope, nai te wha fonga mai ai. Ha tālo wha mau whoro wha atu, ia mese whai nei tātou wha nau. Lo ia o onga i tono o fiti, ia me se fo i tonga, ia manisi vaenga le lololangi, ia lo iai, ia me se vai nei tātou whanau o i tono o Israelu, ia lo mai moma o mai tātou pokalame, ia, whātai tele le mafuta mai, tau nei leanga leo le atu i tūtu mga aluenga o le nei tai au. Whataro whatu ia Marina e te wati ala tise le mafuta mai, Joseph Tunia Finau, ia, whātai tele lava, ia le mafuta mai, ia me se fo i Isaia wha leanga, ia anga le leile atua le lei aso i tiutu baka aluenga ia whea la wane lai te mafuta mai ai whatalo wha mau whalo whatura porkalame ia te oi malolo soifua manuia malole on sai ia e mai se whautulanga whoi o whamanuianga wa soifua mas whanau ia lo tau wha ila mai te tono le tātou porkalame ia e whamanatua ia te oi ma whatau ai ia le tūlanga whoi leo le i le turu ia i whamanatuina ia o nei whoi aso tāua e pe lawana u wha i loi le aso ana nafi a fa pe le ye so was soifua le aso tae au ia po le aso tofi malas for radio se ia ola mai ilanga inga i lumo tātou porkalame o lo mawala mano e mawhai e ona tu whaata sia le ata ia ma le whaasala launga e mawhai la mano tu sia mai e oi ona mai la ia po le ala vale umi o lau wha manuianga na mai la ia lea ma le ata al tala fia a watu e tu ele tau ngō fie limas furta la tau ngō fie son e o foi tūranga i whaasala longo maliu ma vaenga whapena o wha maiseng tau ngō fie son tātou ala ata TV ma wha mama venga pela mana whai atu o le nei au onanga o le au onanga alu ainga ia o le tūranga nai peo nei ai a wha peo le ai a tūranga ia paso tai mai tātou vaenga o le maketi ia e tau te whiutanga i ia ua foi alau whaasala longa ia whao ina mai ia me se foi company ma pisinisi tanga luenga le malo o lo fia whala wiloa lau tau foi tau tua mle au nanga maua le manoa ia i lunga o le tātou alata ia e ma foi ona whaatare noa ia i lunga o le tātou porkalamere nei ia o le 5 star Sunrise Samoa ia e peiona iai nisi o vaenga e peiona moli mawina ia le na foi o siri ma mai mo mai lo tātou tunu
Ia leu tu ina tu ia le whaalau i roa Manatua o le pō ana nei. O le amai mo i tātou turu tātou tālonga fo i le virtual trivia. Ia Manatua o tātou tālonga le nā. O le tele lava ina turi nei tātou waloma whanau. Ia ua mai tau ina fo. O iei mana i tangata mātutua o fia i le tālonga. Ia o le tūranga lai. O le tātou tālonga i le fia nā nei pei lava fo i ona whaalau i loa atu i la sana nafi. Ia me se fo i o le nā vai aso. O le tātou tālonga ia mole vai aso nei. Ia o le usi le a o le tātou UN e lātou te lango ina. Ia po le United Nations Samoa. Ia le walatou lango ina ia le tātou trivia i le pō ana nei. Ia ma le lau wha autu ina i o le UN 80. Ia Manatu o le vai aso le nei. Ia o le wha Manatu ai le balu se fulu tau sanga. Ia o le tautua ma le o nanga. Ia ale United Nation. Ia i te tono o Samoa. Misere lo langi Atua. Ia o le ala e peo na iai la fia na nei tātou tālonga. Aua nei ngalo. Si aki nei a lau telefoni po lava lau teira. Ta alo mai le na nei. A wha apea voi. Kei no lau so soangi koe ngā kālonga io. Kasi telefoni. Ko koru o koe ka alo mai. Ia pe tasi TV ta alo umara ainga. A pia mai fesiri runga. A mai le tadia lea, mai le tadia lea. Pai lo lor ka alonga le sia wolinga. Sau le kali A B C D. A pa marka kale. T. Ayo someles. C. Ayo someles ka ka pa mai. Ala pe A B C D. Tadi enengi kali va pega A B C D ni e kasier kan. Ngale A B C politi ala winga la utala. E mana ia le na. Ya la ta alo fia wa le nganga na ta so ta longa. Ina ia mau le fia. Mau wa fa tastasio o fa nau ia me se fa yo tulanga fo ia. Wa e ni si o fa nau. E fia foi le e anga ina i la to wo ta fa oi. Pe nga mai nga la ia. Tulo le ta fa ta alo me ta to trivia. Ba ye tali la tele do ala ilo e la wola ya mai. Manuia. Ya share ai o lo fai longa. Vai le malia. Awa tala fia. De lei tatou fai longa le tatou ta longa na nei. No winga la awala nei emisia tatou ta longa. Ya o le virtual trivia ya ila fia na nei. Ta o le valu. Ding ling. Mata tatou. Ya ila fia na nei. Tudi lo mai. Ya le tatou ta longa le virtual trivia. Ya le fia na nei. Amana tu o le ya so nei. Aso for raile. Staimi tu ina tu tatou ads. Ya e mai mo mai la tunu mai fa salarunga tātou ainga le UN. Ya la tātou fa mo le fa Manatu ina le valus full tausanga. Ya la fa tino ina le friendship park. Ya ina i songi. Ya ma wo se noa ya te anga ia ya e mboli mawina. Le fo i vaenga tāua e peona ya le aso fa pitoa ya mo le tātou UN. Ile ni foi vai ya so pe yona yai ya ole turanga na pe ona ele sira fia male mai mo mai ole tatu turu ai o disu tala pe yona yai wa te do foi le wa sira fia la turu ya le turanga pe ona yai ele stasio tala le na ma ole so na fi o lo sa ir so ani stasio a inga ya mai tonu a fia ango vai telefon ya ma fale alu po mai nai to amua. Ora le ainga o se tasio li tala vou. Ia o fai ngoi no i o le head boy. Ia i le kolisi le o malua fou. Ia e pe ona fa pena ona a fia sinei atali. Ia ina ua fa o lima ia ini ali. Le fa ilo mai. E to alima i la tau. Ia mai le no unei o vai nganga. Le ana la tau fa o lima i sinei atali. I le po ai malama le tai au. Ia ole fa Manatu ina leo le lotu ata maiti. O se va ainga fa no le turanga na sau no le tama. O lo ia isi ona tani i se va ainga pito silio na tinga ina. Ia esa Talosaga i pei leo e ao na fa atino ina le la tau ngā ruenga. E ala le sa idia ai o lo mori mawina. Ina wo fatoa o maua e ua na nafi le a fiafina wo taunu atu wa o i matu pito le tula i mei fo i le vaenga. Ya na tan no la manisio ila tauia nai whanau la iti ala e mōri maua i le mena tupu. O la tau fo i o le sai ai le mena tupu le taimina na tupu i le fo i whawelawe.
ia na whapea na o sia tali i rea to ta sio le na maua e le wuli ia ia ai o sia tali i na laki o na maua le manoa e mawhai o na sola e se eisi a tali i rea sa to lua atu ma sia tali i rea na afia ia i le fo i wha lavi ia o sia tali i la na e mo ia lai manua e le o manua tu ngā ia o no le sa maua le manoa e mawhai o na ese mai ai au whamutalanga ia sa whapea na lua tu le ta vale tu una i nei a tali i rumo le whale o loa na o tina i nei a mātou i beinganga le ta vavali atu leo nei tau le au le ua i whali ma le manatu foi le saunga le mūru sa vali runga le ale tele ai foi lea mo te iwa os fa ia le wali ia ia no le anganga leo tātou mauteiro foi o le mele le tupu le taimine nei i tupu langa i toten ia mauteiro foi le afia i fuole ma ave le fua ai tele no le vaenga le anga le vaenga le tupu le taimine nei tātou ia le au le fai ngā luenga ai mo wala no foi le o le fia final we foi teno fono foi luma la wala fa tari tanga ta la o tu ma nga yo no foi le se tu langa le e le manuia le na vainga ya le tu ai nga tala na le fa tino le uli ia ya na tal no na I fa na wi e o mal te mi nei o la tau sa I dia le le uli ia ya o le tu langa foi la fa I te tinga ta a wa tu ai nga me fa pene ma le roto tinga e o no fai elis aia afia I fua leisi to teli pela le baenga le na ia ai wa mori mawina la le po na po ele o mapu ali manu le malo o lo ta milo pea ia ele tau sa I dia o le woli e tso lima ia le pe ona ta ua ia I fa maunga le tato wa Samoa observer ia ile turang pene ia ile tau sa I dia la tau ia na fa o lima ia wa le po ai au fa manatu da sa pa fa na lo no winga o le tala wha anoa lea I sia a inga I le wha manatuina o le lotu a tamaiti. Awa o le isi mea na maua I le taunanga I le tala le au soia le mori mau. Awa o le au li ia na utale noa I le po ana po. O le au li ia. O la tau ia na o ave I le whale mai ia si alu o lu toto lea. Si atari I lea. O le au li I fo ia. O la ua wha amau e li malu o le malo. A la tau wha amtalanga tustusia. O la tau ia lai mori mau le mena tupu. Ia, ai, le winga o la utala. O le whamanatu ai lea. Langa o I le vai mea lea. E matua whainga tā lava. Le pito lea. E mawala na tua inga tamaititi fo ile le te le va ai le au. Ai whatua e va ai le pou. Alui folo lea whai le mene. Tau wa lea uma ia le nuu. Ia, ai peo le tūlanga lea wo o ia ila utala noa I le vaenga. Ia, I le anga le o le atua. Ina ia mawhai ona toi whaafo I sia le malus. Awa o tala pe ave e lisi wha mai wa. Wa umale ono sia tali. A le maua I wha maunga. O la mai e ta oto tinga ina. Maua tau sa iri fo I le se ama noe mawhai ona ave e whafo sia tali. E wha tino ai ona ta utonga. Ina ia mawhai ona toi whaafo I sia lona malus. Ia, talo ina iei penanga leo le li so swani fo I. Ia maua to mai na ia li ima tama tai po mai. Ia ai ola tau fai pe tu di dole tala e winga I fo I fa belave. Ia wau te do ia. Ali sin nei tala e pito sidio na tu di dole le tunu. Ia awai e leo se tu langa le lei. Ia me se fo I tapo I nga matua. Awai o le si vanga na maua I fa mtalanga le awali ia. E fa apea. O le na maua o nei fa nau ia. O le fato atu atu le tava le fato a mai a la tutorial. Ia aula ia o le uta tu fesili. I se si fo I tu. Ai se ana le alu le tava le momoru sa o le fale nei whanau. A tonu ai e saunga le mū lea. Ia mai o ta mawhau foi. Lei lope ai ona e mafua. Ona mafua na tu I le tava le. Lei lope o lena sa ini mai se lifia nei whanau ia e o iai. E o ai le fale. Ia o le si foi vaenga e tau ore mawhau. Ai se ana le umare tutorial a pe a whai le eise a pe a whai o le tāwale leo lena lifi mei nei whanau ia. Ai se ana le foi lea i eise tāwale foi lea mai le vaenga le whai tutorial na te momolia nei whanau I la tau whale nei a mauti noa o saunga le mu. A wane nei teimi. E le o toi saunga le mu o lo iei le au malova vali. O le upusa o le na. Le ele umalo vale fo ia male. Tuna fo ile le so ona fai.
ai pe le winga na la tala male o le vaenga na la tu vesidi a fai sa awa na fa na umai o le fa pe e o nga umai malu fo o le het poile ya ma sia tali ire ne sa tau mo fai defense mo la u le ala na tau na mo le mano e sa o isi a tali ia ai o le fa matalanga ale uli ia na mo li mau na mafua ona fa o lima ona ole mana o mea o nga na fa na u ia na sa va dia ya tau sia la ai la lafi mana lafi ia awa le baenga foi le ngona foi tinga le to male foi le pe ata to ma fa ye de mene ya uma la to nga mene awa le sa wo le newspaper ele manino mai ele ta u mai ni siwa ola ta u mai le no le no ya na fa ina u mai ala ia le sa ile le fa se ni fa na wo nu ya na fia to ima ma no nga wenga ma va fa pena ona to nga winga fa pene ya tu pulanga foi ele na we fa nga wenga ya no fo na sa su er fa venave ya pe le tu langa le ya a vai vole mai mo mai tau a inga si fo ya teri ya ile anga le yo le tu ya mo pe ma fana ya ba fo to fa fo si le malo si le teri ya wa pe le tu langa na e la ngona ile fa no ya ono le tu lai mai ya a o le lu mana ya le so sa fa pito ona i fa na ya ba ta fa tu ya toni tau ili le ma fa mai malo so i fo manu ya le sunga ya sai fo manu ya toni a tai tele la vale ma futa mai ya ai pe ona i tala na le wa tala no ai ni ta ya e ta wa mai ya ula vaia o la u tu alalu ya i lo tatu tunu ya tau tuana tau tuana ni ya le vaenga le aua le tu wa tatu fa na u sa va val i lungo le ala tele a mai se fo a fai te mana o te mana tua le tasi po na istasi o atari ina savali atu e alu ya e matua i matou mala uma ya mai foi le i le matou pito e fai lo matou e o lai tangata i le pito lea lo atu la si atari ina o lai savali atu e alu fatu a manava ya alu le leise o anko e momoli lo na fali ai sea no tinga nei ya saunga le mu ai mai ma we pe ana ilo e se de ya na yalo ya manu e alu le se mo moli fan manu e le tupu ala fa tuanga le na e te tawa ona ai ma nava sa idi de se awar te alu le fan ya wa le tu sa uma a wa po le afo i ya le ye o tanga ya ai mi ser tu lang fo le ele ya ini si fo ye malu pui ya mai te me tu poi fa la fa pe ya o tama fau foi mo tano fo mo tama va ta lo fai nei fa na ya ile foi mena tu lai mai se va inga ya e pe yo na tu lai mai pa ta lo va tu ya ala pati ta fuli ka ukia le leanga le olanga mele wo yai fa so no tele ana le me le wo yai wo so fa ia tangata ai ave me nga po se tupe po le alava sa o le matua isa o le tala le o le mele na le wa fai le fai ngaluenga le aluenga lue ai mo le me foi le mana o le langa file mu ke ia ngar wi folong fongo foi do mala awala fa ma lusi me nga ka afia tuai mal tangata afia tuai umane alawa fungu me lawa ka vale ai ngu ka vale ai longa ainga au pe o se mea fua fo i kama ia ko inga mea ka lo fai singi alu toto ya ai to ia tatu talo ya ina ia pe le anga le li ya ina ia fa ona suia pa tai fo i tele ni se fa la putonga le taba ai tuai o le o tau mo fa i fa usia ni se por kalame e va fa ona una ia ai tu pulanga ia mai ia fio anga manu taitas era ia fa ona ia ni fe suia ingo le olanga ya ai po avo ni por calamete ane ma fa wana tamai titi e suilo na ma fa ele taitaia se ma tu ai nga me fo ile e tupu ane ama na ma fa pe au danga ma ko ele sao ile ko inga le ele a vele le sao na e tau vale ai lo lu tau vale ai lo ai sile na tau vale oi i me te faia ya pe le tala na le tai au tatu talo ina ia langa le yo le li ya isine fo ia atari
ia olo iai awa e pe o le tala na o le na maua ia i tustu singa fo i o le tātou wa Samoa observer ia mama wa ia le Talosaga le tama ia ai o le tūlanga na o le mori mawatu fo i le mātou pito ua le mota ia wai o mātou e olo le whai unga le vai aso e o le mātou wolola ia le i tua i whale asi usio mātou a inga i whale asi ia me se mātou ngā ruenga lo mātou ngā rulu e ai ia e peila wa maua i roi i sole o te i sole lo maua nafi o le te whapea o tala noa mai awa e o le mea mo ia na ua ai le tustu singa le ana nafi lungo le observer i lungo le Facebook na ia ila i lo manatu o ta ua ila siano le whape o le head boy o le koliseo malua fau sa ia ila i lo manatu ma lo mawau fau a tonu le lopo si atari ila na afia i fusu anga fau ia le na ta umai le na tato mori mawatu wa ia le ambulance na ile vaenga sa fa atino ai le parade lesto na ai whate ia wana polo watu ala tali tali no ina mato pito o lo ula ma fau o lesto na ile na sei ma vai ai te ufa ma tala le uli e sai ai ele o lesto na ile na sei ma vai le ai ole fa fitauri na tula i mai le po lesto na ai malama le tai au lotu atamaiti sorry lo tala ma fau lo no winga matua le ia se lo tamiti le a inga ono le wa fia sinei atali ya ai pe yo nei tala na nei tai au e tawa ya mo le fia tatu tru ya ai na so fa malo ma fa talo fa ya la to le ma futa mai lunga tatu por programa le nei tai au a tai tele lava ya le ma futa mai fa talo va tu ya ti mo teo moresi ya le ma futa mai le nei tai au fa tai tele timo a le le tu tu mga wenga cho finga ya good morning malo so ifo manuia va tai tele lava le ma futa mai ya me se foi se uso ya ala pati ta fuli le mafuta mai lava ilunga le tātou porkarame ia tau nei leanga le leo le tua le leas tu mga ruenga ia o toni tau ili le lava e mafuta mai ia me se foi o le tamitai tau sala au le ia Emily ia good morning va te tele lava le mafuta mai ia manuia foi le anga i mai ia i tu mga ruenga tātou se sai foi tātou porkarame au talu ese mal tātou mafutanga futa mai foi ya tātou tantanom tātou whaasoi mea tutu pore nei soi fuanga ya mana nei o langa ya tātou roe le o toi whai ngō fie manatu ya tātou tantanom mo tātou whaasoa ya mai foi ni o tau langona matu foi so mātou manatu ya tonu foi e umane ya uma waisef so soani ya i whanau vai foi o le nainte mai mo mai le vaenga le na mātou tananoa lea lewa o whaasoa i e winga i mele na tupu ava pe foi o ele fai ele winga le tu ai nga tu langa le ai o le tu alalo le porkarame mana ia tu alu le Yesu e se nga wenga e mau ai le tupi e tau si ai na yo matua e o fai ele me le fa tali le awal e su e me nga na itanga ta o lo sava vali atu o la ua manava ya e li fo oi fai ele fa le alufa ya toi 2 minuta lo tsona talo le fitu tātou se whaafonga mai mo mai la tunu i se whapoponga ia o le tātou upu fau o le nei tai au la fo i se whiau ia o se whaamanatu whaaleanganga mo i tātou nei tai au tātou se i whaasalalaunga ia mwhaafiafianga ia e peo na tui nā tui lunga lau alata o le TV5 le nei tai au. How familiar are you with the United Nations and its accomplishments over the last 8 decades? Our theme, UN 80. Virtual Trivia. Every Tuesday at 8 p.m.
Got a tiling project? Check out PYE Tile Fix for all your tiling needs. The lowest price in town. At Bluebird Lumber and Hardware. Building and beyond. Falava, I'm Matt. I'm a representative of Steel New Zealand. We're known for quality outdoor power equipment globally. We're proud partners with Bluebird Lumber and Hardware, and we're happy to promote their new service centre in Vatele. We've trained your local technicians to a still world-class standard, where you'll receive the same professional service as you would in New Zealand. What's going on? Ding, ding. Crazy. Join us in celebrating 80 years of the United Nations at the Friendship Park, 24th of October, 8:30 a.m. to 2 p.m. Meet and connect UN agencies in Samoa through interactive booth exhibitions. Trust me, you don't want to miss it. Support local vendors through fresh produce, beautiful handicrafts, and try delicious local delicacies. Delicacies. Delicacies? Delicacies. That's right, experience the best of Samoa all in one place. Enjoy culture performances and live entertainment. Fun games and win prizes. Susumay, matalamay aaw, ilepa manatuina, ole balos purutau sanga malo au fatasi. Happy United Nations Day. Fautuanga. Pe a whai e wha umi na a fia le whulu māsani. E Toeina le wha anofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata le a inga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pele inuino whala au, mo i lātou e iai ngase to mau. Ia lava le malolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga wha fia fia ilo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sauta talo. Ia tele le tau ma whai whala au aina suomalie, ma whala au aina mata. Tā ofi le ulola te paa ma le inu ava malosi. A whai wa e tinga aina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po o se whale mai la tāne. Tā ofi le pepesi o le whulu. Let's do it for Samoa. Mai moa mai lunga o lau TV5 i le porkalame ua whaingoina 5 Star Sunrise Samoa. E te maua i le ata, e te maua i fo i le fia. Awa ne MC a tau le ono i le taiao, anga i le iwa i le taiao. I lunga o lau TV5 i vai yaso taitasi. Se fulu ma le ono minute, leo lo tutoyo na tā leo le itu la o le fitu. Ea, i le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou turu le toi tariu mai ai. Ea, o le tātou porkalame o le 5 Star Sunrise Samoa. E peona eire rei tai au e tawalatu i lunga. Ea, o la walata o le TV5. Te whaatalofa mawhalofa ia te o le whatoa e maua mai le tātou au nanga nei tai au. Ea, good morning. E male i fua mai ai, whanunga lelei. Ia, i le alofa male anga lelei o le atua. Ia, e peo na ia mori tai mai lo tau so i fua. Ia, me se fua so mātua wola. Pei lava ona, ia, ia nei whaalau i loa. Lena tui nā tui lunga o le tātou porkalame. Ia, i le wasai e fo i o foi o le tātou porkalame.
o le mai tau ina ile toe a mai leo tūlanga fo ia o le wha malo si au ia mai se fo ia o le wha mamafa ia ane tātou mtanga aluenga o le soifua malo lo ina wai peo na uta ue le asana na fi o le isi lea vaenga wha mai o leo mai tau ina ma toa i tumu ia le wha mai a wai peo lena uta ua o lena na ua o le wha mai i le wha i unga o le vahe yaso la mai tau ina le wha tumu lia ina ia no ma wha nau la iti ia mai sa whaelau tangata mātua ai me tau ina le afia i le wha mai lo le fulu whai o le fulu ala tama whai le koe ngā fulu wai sau fulu wharongo koe ngingiwa ka avili le ulu koe pepe ai marikingo ia tai lora wha mai na le motele na toe ria e me le teimi le ia le whau toe au mai ia whai le wha mamafa le tātou mtanga aluenga le soifua malolo ina tau wai pui puinga ma vaenga whai le o le wha mamafa tau ane na ai si da fia lo wa ya fia i fa mai dia anga i lo vai ane ia se fa le mai la tala tani ia po se fo mai ia e ma fa yo na ava tu se tulang foi le ni fo ala au ma vai ngai tong fitia ia mai le manga ia male tulang foi le ia lama le malulu ia ma se foi la tulang au tanto mo le mawina le tulang susu ia yo le tau ia te lo le sina manga wa ve ia le fulu so le nei time ia o le tamale o le timu wala as kama ikaimi ai o so mele la ai o so mama ko ya sale la ma vetele la no so furu ina va engale na ya pe nei va engana foi la mor si fiera tu va so foi fa tuanga ya fa pe awai o la taita va ai foi le se le ya nei fa na foi le wa lua tolu tau sanga le tama foi le ma fa ni tala no mai pe tan o la me tup papa tina la ulu Tina lo manava malai ai tate lo fara foi le nei fa na pepe foi ya va pe o le se me le ngonga kinga enga o le kangia ya le kam foi kala ngo mai po le me na kup ya ai pe nei va enga nei mat fa fong chuang mai tawina lo ba ai ne lo se forma nga i lo ya e va ai se forma ya e faiona so swani ya ia foi tulanga e peona yai peole tulanga na yai e fa manatu tu tatu tru awone ngalo tali tula le fitu ya ona tu ina tu le tatu upu fo le nei tai au e te mai moma e fa fonga yai la se fe au ta ua mo tatu awa e po le amale ale chelo nei me tatu te yai yai lava le ngona male manatu e tatu te mana umia lava le upu ale tu e tai ina i lo tatu wa savalinga ya mi se foi o soifuanga lo tatu tru ya pe o le tulanga nai ai ni si vaanga le na tatu tana no ina nei tai au ya te lo foi le na wa si le fia le tatu tru ya e pe o le si vaanga le te va ai tuai i tala tu di lo i le tulang foi le tatu fa masinonga ya i tulanga pe nei EKSS sa ta o to tonu le para fam sino pa talo ka mo mua tulama ya ile sunga fa finga ya Reverend Bismarck Tamati ya le mafuta mai ya malevatua ya lilani ya ineta ya good morning pa tele lava le mafuta mai ya anga le fo ile tua I fo fuanga ma tuche le neta ya ai pe fo le wauta ua ia tala tuli loa ya mai se lava tulanga fo io case sole fai ngā whiwhiringa le tunu umana tua le sai ia tangi whaasanga. Ia matangi voi le toe talia tuai tangi whaulu. Ia o le nana maua. O le mo toe, o le si case lewa toe lewa withdraw. O le case le a whaasale le anga numero tolu. Le sa tangi ai le sa avea mafonga wheta lai o le mauta I le paia inga taluai. Ya ile sui o le vanga fa upu fai pui pui ya tau tangata o lo tula I mai teimire nei. Ya le to fai ali o tau masepa. Ya pali ili o tau masepa. O ia le sa tangi anga I fa sanga ile sunga ya na mulau ulu papali I sami deota. Peita ya o le wa umana to soala upule. Ya wa ave fo ile tanunga mal fa tuanga. Ya ole sa ave mafonga fitalai ya ilo no so e fa awai ya le bala wina ya me se foi ya olo la tiute pe yona yai ya onisina vaenga taua ya e pe yona yai ya ai pauna na EKSS ya ole wa mai ole wa avi tua ya manis foi EKSS sa tato tala no ai ya I de nava yaso ai le wa fi ai disio EKSS so la lava e fa wow
ia i le tūlanga e peo na iai, ia le whaanga solonga, ia o le pai ngā whiriwhiringa talua na maea, ia te whaatalo whatua ia i la tau lo mafuta mai lunga le tātou pokalame manatua, a wha peo le whatua e maua mai le tātou pokalame, le lava na wha ailoa se teimi sola, awana ingalo ia te oi, a wha peo tae au, ia po le anga ia tui luma, o le iailo waso whanau, ia po se vaenga fo i lea wha manatu tā ua mo oi, anniversary, po le singa mea, ele ke mi ngalo ia ele aso ku whakasia i o rua male lo makua po o e whelo makua ngalo ia ele aso ku whakasia o rua male koi ala ku whai akul koi la ala ku wha manga ku ke mingi ala ku wha apea le koi mam la whai aso lenga ala ku wha apea lo makua se wo manga ku ar ka whai poi ponga se le aso ki mo so o winga le aso e ki mo ai wha manga oi, so sini ai ni. Ya, ame sel fa manatu tahu or tatu tulu. Ya, ole mau ole mano. E o foi lai tulang o fa sala longo maliu mamanga fa pena fa mai singa. E ba fai ona, fai de leile ata tu fa ata sia foi le se fa sala longo. Ana tu atu le lungo le tatu por karameria. E te mai mo mai ai. Ya, ile taimi e tu ina tu ai tatu fa sala longo. Ya, ai e mawhai lana e whaso tai mai le tātou wahenga le maketi. Tau ngō fie lewa tu ina tuai mō oi. E whaasala lau wina ai. Le fwoi wha moi moi. E te re maua i se isia a lata. E te maua lea wha mama a venga. E le tātou au nanga le TV5. Ia e pe yona iai. Whaso tai ane lana tātou wahenga le maketi. Ia whiutanga i ma oe. Ia lau sunga. Ia i lea fwoi wahenga. Whatalo whatu ia heta lia tabai, ia le mafuta mai lunga o le porkarame, ia malo lava, o sausage, cheka, ia waptaite, mea ke foi wase se, ia kura ka uga o lau swafanga e le tia fia, ia kakau mawhai ia e whaile kalara ko inga foi lele, a mau ale heits mulmul, ia kakou anu, ia watalo fatu, na tai whamanatu le atunu, manu le te mai mo mai le nei waenga o le taeo, tātou veto trivia i la fia nā nei. Mana tua le tātou trivia i la fia nā nei. O leo wasi a ao le tātou UN e sponsor. Mana tua le vai aso nei. Le voi nā watu ni sa tātou whaalau i loa i lunga le tātou walata. As vai aso le nei e wha mana tua i le balus furtau sanga talua na whaawai ina le UN. Ia i le lātou au nanga i le ngata i Samoa o le lolorangi a toa. Lea lai peo na ia i la fia nā nei. Maua sa wamanua. Ba i le tātou trivia. Pera ma foi no wa tu se so soan foi le tatou talonga le mana yo a fa pe e tasi TV ai ngal tasi foi telefone ki le TV fa longo ai tasi telefone le tadi e fesidi a mai le tadi i matu tadi i latu mar tadi o tadi e sao ia ale sao tua i tangata le ona tadi a tara fia le tatou fa ilonga na nei awane i MC al tātou tālonga o le veto trivia ia i le fia nā nei. A o le aunga atoa. Teina ia maua le fia. Maua le fia. Ia e whai ia tūlanga fōi o tiu te mga aruenga e peona ei whaatai e fōi. Ia i le tātou UN. A wane ngalo le lātou wha moe nā aso luas fulu wha. Ia o le masina nei lono winga o le aso wharailo le vai aso le nei. I nai le Friendship Park. Leo le awhaatino i nai ia lātou wha moe. Ia inisio activities. Ia fo inisio wha fianga. Ia mawaenga wha pena. Ia o waenga fo iyo. O maketi ese. Ia o loa o le awhaata wina. Ia mwhaio nanga i atu ma mori mawina. Ia whaapeo fo iyo le iaini au malo. Le tāpena e malanga mai lo tātou turu. Ia i le whai unga le nei vai aso. Seisi vaenga e fia tāwhawai. Ame iei taina, ia i le wha moe le tātou UN. Ia ma e iei fo ina i tātou giveaways. Ia e pei ona mai tau atu. Ia i fo i tātou giveaways ia e whaasafua. Ia e le tātou vaenga lea. Ia ua le tātou wha moe ia i le pō lea. E pe i le aso lea a wha taunu uai. Ia i le aso whareile nei. Ta wala na toi wha manatu atua i le tātou turu. Ia awane ngalo tālei tūla o le fitu le tai au nei, tātou se e tu inatu, ia le tātou upu fau o le tai au. A wha apeo nai tei rungo le ala tele, le ua e a ngai i tiu te mga aruenga le tai au. Faifeau maali e rosa.
vai mali e sa ai pe lava no ta u ste musola ia le tulanga pe ona iai ia le fa lave le amale mai o te lofo o le sira tala o le wala walunga i tala noanga ma fa so le tulu le nei taimi ia o le fa lave le na tula i mai sia tari ia o lo ta ofia nei tonu le ICU ia po le vaenga le ia o le vaenga le o lo iai la tau fo yo mai tinga ina ia po mai o tu ngale afia ia o le alo o iai nei taimi ia sia tari ida mai la fia ngale o vai te fo ia o toa mua mai nai fala lupo wa afia ona o se o se fainga foi ia ali taravo e pe ona iai ia ai matu ai fa fautuanga ia wai o te roia o le suinga na o soi fuanga le wai le vai tau nei pe foi ona matara no ai male sunga le fifi au ia fauli la sona na o le mo toi te le a suinga o fiafi foi ia soia e malu lola fiafi fa pe le waka kuai le fali sorry pe e amola ka sa kaulori a wai mo kingo ka pa ia kuai le fale pingi ro maka ika o le mea na kupu ile sia so e ka kele ko e fia kuai le fali ka kele ko e fia lu ese fo i ma le fale le fiafi ka ke ngofo ia o a wa le mea mo kingo e makua i pingi aka ika na ko inga mala ka lo miti ko inga me pe ka ia le kai miningi o ika ke lo mo ko i ke le ana swinga o le fuanga ia no ia lai fa na ula iti fai sina iti vai le pole balu se fulu le ko inga ia so ia le ka angere le fitu la fiafi o la ngo fo le fali pe ka angere balu iva momomoe uma fai mea onga kai mingi le eitinga e ka angere iva la tai solo la wala ka angere balu la fe wa i solo kama i kamalanga ama kave vesi kai mingi ale fautuanga le na le por kala me nei time toi fangu i ma toi tu alalu ele ngaruenga fa matua e ele tali tonunga e le o ia e le por kala me lau fautanga a le tu alalo e tu inatu toi silani tu ai la o sia ainga e Faifeau i la ka fa kama i kama ia o i fa na utimi te level le fiafi ai ko i fa nga kenge la pe o i le wala ya o lai taita na tu alalo ya e tu inatu ya mai o le nganga fo ina ta tu talonga fo le TV pinko le ta ua le no fo fa atasi le fali ya no fo ta mama ai tu tinava ai tu lai i umar fa na awa le me na le tu por temini anu ta mai ta fao anu tina le pinko anu no fo na ta ya na alu ale o ta mai titi le me na o ya lu umani tu pu mai fa vela saurola ia le ton wale lo po ai tu wa o le tu alalo ai fa pe fo yo le tamama le tina la ai te no fo le fan e te tau lona awal mena ya so ya e na ona tau pong o fe pa o fe ala fa oli e pe yo ka ilo fo ia ka wala unga ia fa ko kongo le pokua onga pe ma wor ko inga ka wala unga ia fa ya fi male ele ma fa fo ilanga momoi pe a fa ele mau ki ngole kai mingi pe ya le me fu aku sa pe ko akasi nga ko ai nga le mis mo ya ele ka su e po fe la ye ai o le tu ala lo na pe la le mele na fi ai sia tali ya se tu langa le awa o le mori mau na ya ale au so ye mori mau fo ye li malu le malo le na utale no ye le po na po o le la tu tala na ala na fai fu tamiti ona ole mana na oi mea o ngā tamiti. Ai sea, mafua le alu e whai ngā luenga. Mafua o le alu e no fore le e whai se whi au le a inga. Ia mai au teiroa hoi au. E le se matua e whai atu i sana whanau, ma i tangata lai whio ai ruman au wala. Oi a mai la tō mea o ngai wha atele inta tō mea o ngā. De tei tupure nā mea. Ia ai ua mawhai o na o iei le tala noa ma le wha asoa i le tai au. Ya ole toe fa manatu toe fangu de tātou tunu ya o se tu alalo toe tu inatu yo tafa ya o yeile tunu tu manga wenga tarwai o le o tātou le tu la fitu o foi tātou le temi ya e mai mom fa fonga le tunu ya ile tātou fo ai tātou tele se le fo nei tai au fa taro fa tu ya neta le uruai ya le mafuta mai lunga o le tātou por karami
whaataitele ne tana mafta mai. Ia, ai aua taru ese mara tātou maftanga, le la atu ina atu, ia le tātou upu fawore nei tai au, mai a, tau tari mai wha wau tātou pokalame, mo nei tai au. Pawhitaia le atua I lo nā lofa. Wa tato whelua I ai le nei asa fōu. O le mea lea Samoa ai le atunu pele. O mai a se eo tato tapo ai atu I le atua. O le mea iti ua I le tangata mi au tonu. E sili ona le lea I oloa I tele. A oe a mi o leanga e to a tele. Ua silafia I o vaso e ua sao a lātou wā mio. E whaavavau lava lo lātou tofi. Se o tātou talo, mo le anganga pa ia. Anganga pa ia e a fio maia. E te tāpena o mātou loto ma anganga I lo lava mana. Ina iau mātou whaia pēa lo lava finangalo a mio tonu. Ma mātou tapu ai atu I la ua fio I anganga ma le whaamao ni lava. Ma ia whaasirisiri ai la ua fio I au vi inga o malava. Amene. O le whaitau ina o le tusipa ia. Mai le wheanga inga fōu. Ma atai o mata upe sifurma le 5. Whai upe lua sifurma le tasi. E o I le lua sifurma le 8. Ua o filifilia le whai upe lua sifurma le 8. E avea fo'i mamatua o le upu fōu I le ne yaso. O a fionga pa ia a le atua. O na tali atu lea o Yesu. Ua whaape atu I a te ia. Funai. Ua tele lo whaatua tua. E pei o lo manao. Ia whaapea lava o na whaia I a te ui. O na maalolo lea o lana tamateini. Whamanuia le atua. I le whaitawina o lana fionga pa ia. Ia whaamalama ina pea e lo na anganga I o tātou loto. Ma ia tū mau I a te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. O le manatu autu o le nei aso. O le manao ua talia ina. O le manao ua talia ina. E tofu le tangata maona manao. O nisi o tangata. E tumu I manaonga o le manatu whaapito. E le fia langona inga manaonga o isi. Ai fo isi tangata. E tumu I le mea alofa le nei a le atua. O le alofa. E le manofo. Ona o le lango na alofa. I tangata, o loo whiangai ma mawhatianga. E pei ai ua avea ma avenga ma mawha I a te ia. Mawhatianga o loo tau aveina e isi. E whapena le mawhatianga. O sitina le nei. E pei ona tātou whaitauina. I le evangalia a mātaio. O le upumoni. O se mawhatianga o ngā mo I tātou o tina. Pe ama mai na yo tātou whanau. Tātou te le malolo. E mawhauwhau. E le mapu. E tatalo masaili. Ai sili foi. Ona mauti noa. E le mātulo I mata, ona o le tangi I pō mao, fia maua se tali. O le tina ua whaalongo I a Yesu. Pau lea o le tali, mo ia maona mawhatianga. Lea ua tātou toe whaitawina le tala.
O le tina ua malie lona loto. E whea ngai ma whainga tā o upu matala. A ua sauni e inu i se o se o ona. Matalia ti ngā. Pau lava lona manao. Ia ola manuia, ma ola fia fia siana tamatene. Ua whaapolonga ina i te moni. Talo fae i leo la alofa moni whaatina. Ua matua tofo ina lava. E saunoanga a Yesu. E le whaapea ua le alofa Yesu. I le tina mawhatia. Le ai. A ua tofo ina. Se whaatua o loo i le nei tina o nuu ese. Mua. Ele i auina mai au inisi. Tau lava o māmoe o le ainga o Israelu. Ua le loa. Lua. Ele te tau o na ave mea ai ale whanau. Malafo i uli. O ni tofo ngā male mātu ia. Ele talianga o fie i lo tātou lalolangi. A ua le sili ia ti ngā. Ma se tūlanga maua lalo. E fo'i ai le whaatuatua ua moni. Ua na o Yesu le tali mo tātou mawhatianga. O le upumoni. E o lava i le au soo. Na wala awina mo le ngaluenga whaaola. Na la tau le ilangona se alofa i taimi o mawhatianga. O le ale tali, ua tātou maua. Funae, ua tele lo whaatuatua, e pei o lo manao. Ia whaapea lava o na whaia i a te oe. I oe le mamālue o Samoa, ma le tātou tāpua inga i le atua i le nei tai ao. E tofo ina pea lo tātou wola talitonu, ma le whaatuatua i lo tātou atua. A ia tātou tutu mau ma le loto talitonu. Tātou te sawa vali whaatasi ma Yesu i to tonu o le nei o langa. Ia tātou whaamalo si fo'i ma le mauti noa. E iai fo'i lu i tau o le ala ma la tātou whai ngā malanga. E le o tangata uma fo'i. Tātou i loa i lungo o le ala. Tātou te mawai tali o tātou mawhatianga. E iai fo'i lātou wa saunia i Yesu. E ala mai ai lo nā lofa tali mai. E iai fo'i taimi o le atua. E tau iai lo tātou whaamaoni. E sa ili le atua ma le loto whaamaua lalo. Matutu mau lo tātou whaatuatua i a te ia. Whaamanuia le atua i whi au o le ne yaso. Ma ia tu mau i a te ia li inga umalava. Whaavavau lava. Amene. Se i o tātou te talo. Whaftai le tamalo whae. Lo mātou atua oe e to atasi. Wa mātou ala whai manuia i le nei aso ona o lau pule. Wa mātou tō whaamua le anganga o vi inga i ate oe. Ona o loa lofa ma lo wha maoni. Whaftai mo waua fionga. Whaftai o mātou whaalong wai. Whaftai mo lo wanganga tau to'olua ina i mātou. Whaftai mo le soifua pa ia. Yesu Kerisiano le tūlanga o le whaaloatanga mo i mātou. Ia i lau wafio. Le vi inga o malawa matu mauai e whaavavau. Whaamangalo mai i mātou uma. Samoa mo ona tangata uma. O le lalo langi fo'i. O le au whaatuatua uma. Whaamanuia mai la ua fio i a Samoa ma ona taitai.
Whaapea o na tangata uma. Se ia e whaamanuia I lau Ekalesia. Malenga luenga o le tala lelei. Alofangia na yo mātou tina. Matama mātutua uma o Samoa male lalolangi. Whaamanuia matanga luenga ese. Alo watunuu. Ngā luenga moleng manuia o Samoa wao. Samoa fo'i nā tunuu le lalolangi Atua. Alofangia le ngā luenga tālai ale TV5. Malana au whai ngā luenga. Whaamanuia maile nei asolo mātou tamā. O ai fo'i o mawhatia ma whaanoa noa. Whaamawhanawhana e loa lofa. O la mātou titalo lea. Whaatasi malitele o mātou manao. Ua mātou wole atu. La ua fio ma le awa tele lava. Ia whaia pēa lou fina ngalo alofa. Ua mātou wala au. Ia la ilo suafa mamalu. Yesu Keriso lo mātou wali ma le whaaola. Amene. O ame whainga kā o leo langa ka kou ke uia. O ame ki ngā le soifuanga le ei ola mo le akua. Amene. A whainga whakanga e le akua ia e ongo sai. Sa ili pe le akua. Amene. Ma e whakarikari ia ke ia. Ma ke whamalama ia ke oe saso. E uia nga e le mamalama pe ai sea. E le kaimi wa e uia. Ai ka wakwa ma fa malama o ele atu. Ta lato popuanga ma me fainga taha o lo ta oto ai manuia o le atua. O lo iai fo ile file mu o leli. See